As loyal supporters of Kenya Kwanza government, the Ajuran community affirms its unwavering support for His Excellency the President and prays that his administration continues to consider the Ajuran community in appointments, representation, and national leadership opportunities. Sisi hatutakubali watu ambaye wanataka maslahi ya tumbo yao peke yake. Jamii ya Ajuran ni jamii ya Ajuran tangu milele mpaka leo na itakaa hivyo, na hakuna mtu ambaye anaweza kutenga wengine kando. Mheshimiwa Duale ni waziri yetu. Sisi tunataka atukujie huko Bute wakati anatuhudumia kwa banda ya hospitali. Na tunataka huduma yake. Tunaheshimu. Lakini sisi wakati wa sasa katika mkoa hii hatufurahi wakati viongozi wanafurutana hapa na pale. Nacio ciana iria ciethagira uboco wao barabara-inĩ cia Nanyuki nĩ cikũngũĩire mambura ma thigũkũ ya Christmas thutha wa kũharĩrĩrio ndĩa nĩ ũmwe wao wa kũrĩire barabara-inĩ o ta ĩno. Ciana ici inyitanĩire na Darius Mũtharĩmi ũrĩa rĩu ũrutaga wĩra wa salon, no tugaga ciana ici mahinda kwa mahinda. Nĩ igongona rĩtabanagio mwaka kũhe ciana ici irio arĩ njĩra ĩmwe ya kũmaririkana hĩndĩ ya mambura na gũteithia andũ arĩa matehotete. Gikundi kĩa mbeũ njĩthĩ gĩtongoretio nĩ Darius Mũtharĩmi ũrĩa warĩ mwana wa kũrũra barabara-inĩ ici cia Nanyuki, no rĩu wĩrutagĩra wĩra wake wa kũgemia atumia, akiuga harĩ bata kũririkanaga arĩa matarĩ na ũhoti. Tumefurahia kama mandugu zake, tumefurahia huyu ndo anaitwa Darius, huyu ndo mwenye sherehe, na tunafurahia ameleta sherehe kwetu. So tumeappreciate sana, is a big man to God and God bless him. Imekuwa ikiendelea, Darius amekuwa akijituma, although anakuwa akijituma kwa dreadlocks. Lakini kwa ile mapato yake kidogo yenye anapata, pia sisi anashare na sisi na tunafurahia venye anashare na sisi. Juu naye Mungu tunasema mbariki sana, apate nguvu ya kuendeleza hiyo nguvu yenye ako nayo, na hata hao marafiki yenye ako nao wazidi kumshikilia juu kusaidia pia si mbaya, na hata si pia tukifanikiwa tutasaidia wenzetu. Unyitanĩri-inĩ na ahũri biacara a corridor taũni-inĩ ĩno, Darius augĩte nĩ maheaga ciana na bamĩrĩ ici irio rita rĩmwe o thutha wa mĩeri ĩtatũ, ĩta njĩra ya kũmatuga na kũmonia nĩ andũ ta arĩa angĩ. Mimi budget yangu every weekend inakuanga, kila wiki lazima nifanyie hao watoto wangu ni kama my brothers zangu na my sisters zangu. The purpose of doing this one, even niliona wase huku nje si kila mtu akona understanding the same. Understanding yao watoto wa street ni different sana. Unakuta kuna msee kama wewe, unaangalia huyu mtu unaona hana manguo, hana anything, hana family, hana nini, lakini mimi nilikuwa na vile niliteseka kwa street, ndio ilibidi kwanza ikanifanya nikuwe venye niko. So mara tatu kila mwaka lazima wakule, every month 4 times a month lazima wakule manguo nini kwa well wishers. Lazima walete hizo magawezi. Uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu. Arĩa matugĩtwo maugĩte kũrĩ na amwe ao marĩ na kothi ngũrani cia moko na kuona mawĩra gũkahotoma kuona makuruhanagio na ciĩko njũru. Ningeomba kwa kaunti zote kama wanaweza kuja na jambo la kuwa wanashika watoto wetu vizuri, wanawasaidia na pia wanawapatia kazi pia, juu wako na nguvu na wengine wako na skills. Kuna wenye tumepeleka mpaka Laikipia skills, wamepata zile skills. Tungeomba kama kuna wafadhili wema wanaweza kuwa wanatuitisha watoto wetu hapa ambao wako na skills, tutashukuru sana. Na pia kwa Darius amenifunza kitu ya maana sana siku ya leo, kwamba yeye alikuwa mmoja wao na leo ni yeye ana give back to the community. Ningeweza penda mtu yote ambaye anaweza saidia watoto wa street hata kwa masomo. Kuna wale wengine walienda katika shule wakafukuzwa kwa sababu sasa wamezoea, wakati mwingine wana hata kitu ya kukula, inabidi wakienda kula wamekosa kitu, wanarudi katika street ili wapate kitu ya kukula. Kirudi shule
Walimu wengine wanaona watoto wa street wafai, wanaona wataribu wale watoto wengine katika shule, kwa sababu watoto wanapokosa kitu ya kukula wanarudi street ili wapate kitu ya kukula, na hata kuna wengine bado walikuwa wanasoma, wanaenda shule, wanakuja wanajitafutia, wanarudi shule, wakikosa hata lunch hakuna mtu wa kuwasimamia. Wengine hata wamesoma na hata hawana kazi. Kama mimi ningeuliza kama ni kaunti yetu itukumbuke hata na kazi, hata kama hiyo kuokota kufagia tukatai. Nĩ morĩtie andũ a wendi mwega kũmaririkana hĩndĩ ĩno ya mambura na kũmatuga na njĩra ta ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki. Oya, riboti ya Paul Mwaniki ĩgaturuta atĩ ũtana nĩ mĩtũkĩ ti ũingĩ wa indo thĩinĩ wa mathito. Ũguo rĩrĩ tũrathiĩ na tũthiĩte na mbere kũngũĩra mambura maya ma Kirithimathi tukiharagĩrĩria no wega gana mũndũ na indo ciaku na mũndũ ũcio ũngĩ, no tige gweterera ati ũgĩe na ingĩ kana na nyingĩ kana na ng'ondu nyingĩ na mbũri nyingĩ aca. Na ndũgeterera ati ũhae makũmbĩ maku, ũtana nĩ mĩtũkĩ na mũgĩ na thigũkũ njega ya Kirithimathi. Njĩtagwo Maina Kiuma mũcera wa mbere ya mũtaimere Mathanirwo Mwangi nake Maina nĩ ya kuma kũrĩa kaunti ya Itang'a, kaunti ya Murang'a.